पूर्ण काजी ताम्राकार जुन च्याट हो नापा सोचमा विदेशी पलाटे मुजुग दिए नांगो सफ्टी चोंगो चोसुज बन्टेना तो चोसुए शीर्षके नाडो सन्डिया नापा पौराणिक स्वाफु थो ठुक्टन है पौराणिक इलन से सिट नापा नेपाल सुमदुर सम्बन्ध व क्वाटो स्वाफु मरुगमको उगिले ठोक्ने ठे नेपाल अनुवनी गुल्ल बालाको अवस्था मरो अनुवन्ट भयंकर टजा घु ब फ्लाउने मागले मुनुट वे वनीको लपो टस्क थाक्या छन उकिसन ले लजुवाटे त समस्याना लुट्याइ पे खुखार खु डाक्टे उपेडो थुजको फ्लाख निन्दुके नापा सन्देश वन्ट थपिने नेपालले जुया छंग कारबार या कालबिल खटाक्को पोङको कनाठक माठाइ उकिया छिगो फ्ला कुलाइनी रिटी छिटी कथा छिस उके वन्ट बनाठिया याउ टपले फुया नेपाल आट खेस फया सोखेर ढली छाप्या टको जाको ठुलुना टको के खोला चिपटिया गुरु पुरोहित पाके छसका दिन दिन ठोक मंगल टुट जोर टोर वंका गुबाज पिन्ट दक्षिण बिया इमुको आशीर्वाद फया भिंगो साइटिया लक्षण सोया टिमडिया माटाइ यातायात मिखा तस्क जोखिम जागो झोलङ्गा टाफला वाव फेव मरासे थपिने ज प्रतिपात यात अले ठम इपायना टाइम जहान नापा हनिमखङ कटनी बिक ले अनेक दुःख कष्ट स्या उके बनजे यावनी माठाइ अटिक विडम्बने खन्छ त ठोड्डुके नेवाटेस सन्देश वना आपला ठेवकमेना हौजको मेपिन्छ ख परन्त इमस थपिन जीव सहलपे मफगो चिकुया थुथुर खागो इत्यादि झन्झर झमेला व जोखिम फेमला इपिन टुटुर खोयमागो स्नान मख टटजा गुया गु जया चंग डेज्या अन लो मठागले अन्य ब उजार ज्या चुन उकिस टस्क चिकुगले अन उस्त उब्जे नमरो ने तुने पुने इत्यादि न्यागो वस्तु मोज्या चुन उकि समिटे बरे हो अनि छुना कर जक घामागो चलन दया गुम्बपट्टि ग्वा लाम हो अनि खण्डो उकिस ठुमी थपिन धर्मे अगार श्रद्धा हो अनन्य भक्ति न दुगजुल कृषि क्रान्ति हया उन्नति व प्रगति या मसगुने सीमित सार्ने इमस थपिनको जीविका ठाकुको न्यागा चुनमागो जुल ठुक्ट असभ्य व जंगल ठ्या हराख ज्याचो मिठा बन्ज्या य मिठा आफ्नो लवर याचन आंशिक रूपे जुसा अन्य ठो अभावपूर्ति जुइकन कुटियल न झिका छिजुना बन्जे याविपि मध्ये नेपाया नामीमा बनेमी सिंहसार बाउ छम्न जुयाचुन वेकल आपा कमाइ दुरका ययठे मसन त ठ सकलसित नवाइ गुज्याचुन अट्न एला ठोटोना जुमिटा कलाट्या ठौ देशे ल्यामोनी पि अनिहेन थाना सरा ठुलो बासिन्दे जुयाचुनी पि मरिरका ढाठाको गुम डेन फो सिंहसार बाउजो टचक दुखसिया आफ्नो धन सम्पत्ति कमाइना डिउजुको मुखसे आफ्नो धर्म कमयाना न ठग अमर कृति निठास तया चाल लासा देवभूमि भाकोरले को पालाय न्योने सक्सन दर्शनेना चालिक थ वेकय लुमन्ती कानी कुशु डेग 10 रुपैयाँ नापजी अनडुबले झटा डेका टगे दने लिप सन्डिया चिन्या टेसन थप्ने कब्जा काटोङ सिं तिनी अनि सांस्कृतिक क्रान्तिले ठुना छुट्टा हुन्यना हान कान्तिपुरी ठबिस भगवान बालन से हनुमान पाकठ्यंक डेन्ड स बनी चक दियरका ससम्मान सिंह साठ बाउजे जात्रा 8 कंचिस न्याका वया चुनगु दनी नेवा टजलजिक ठ अटिक पुण्यात्म मनोइट है छिस दियो नाला छैगु दस्तुर दो फे दस्तुर कठ सिंह साठ बाउ छम्न धर्म कर्म टर ज्यायागले नुगो चकम ज्या वसपल्ट छिस चकन दियो नालाटल जी शिव कथा ठुमु चकन दियट लिबाक बने छि सुन्टिबले त्या याउको अबिर होला ठो जात्रा बटेका पे सक्सिगु निखेर नेतले याउको अबिर इका सिन्दुर जात्रा थे मे हा न्याके हइगो चकन दिय जात्रा सुहे न्याइपुगु ठो जात्रा याबले न्य निने न्यु बोला पे जाफु दाजु पेन्छ नो छफी डफिलाक टाटे टगको गछ खाना छिगो पुरा दस्तुर कथा मड्डीक टाना ठना आइगु ज्याजन ठुकै कोस टाना दिया माना पाना टाटा मचते छप्छ न्याइपुको लेटाटा हलावे तम कलाटे जुको पुला जमाना छिचक दिय छम्न कलागुले ज्याचुन वसपली सन्देश कलाट्या हम मठ्याम समिनी कला जातिका अजिमाजुला ठबै भगवान बाले दुसा मेम छम कला टापक उच्चत्वाले अर्थात महाराजगञ्ज बिजाम पोरेपा अर्थात पोरोपा अजिमाजु ख अले छि नेवा टजले जि ठ बालके इपायना तम अटक न्याल ब्याल जिको टोमिम कला गुमेस्न ठ सर्वे थाप जुवाडियो किजा केशचन्द्र आज त लुम वइ डेमा पायना दिमे इटुम बास छम छाम जुल तो इटुम बायो मोटो ठिका पाजु नरेश वीर साकी जुन सोया बियागो गेसु लागु चुसु छफछि स वनि बजो टुकिन चुसी द टासा सिंह साठ बाउ छम जुजो भूपालेन्द्र मल्लजुइ पाले नेपाल समत 818 लिपयम ना दम टोमिम महाजन ख
ठुक्ना चिस अटिक कुट व मिनट टुका अध्ययन व अनुसन्धान याना यङ्केको बखटे चिस पौराणिकता मितिसहित डसिलुका ऐतिहासिकता हिका छे भएको अवस्था छिपे तालक ठेन्फु थो चुसु थन कोचल पूर्ण काजी ताम्राकार जुन च्याटा हो नापा सोचमा विदेशी पलाटे मजुग डे नाङ्गो सफ्टी चोङो च्यापुको चोसु बन्टेना तो चोसु ए शीर्षके नाडो सन्डे नापा ऐतिहासिक स्वाफु चोसु ठुक्टन यही पुण्य भूमि नेपाल डे चीन व भारत निगो टर राष्ट्रिय डठी लाना चुन भौगोलिक मिखा टुके त यन्ट पाके सन्डे सो मेगो सोखेर भारत चाइ लाटल जलखला डे जुगले टुपी निग्ने राष्ट्र नापा छिगो स्वाफु डेगो स्वाभाविक जुल छिगो डे हिमालय सलाना पवित्र जुगले नापान सेठन चो समित व को पाट्य त तीर्थयात्री आवेको जाचन न्यागो शताब्दी फाइयान व नसगो शताब्दी वेन साङ निमन्ना रपे चिनिया यात्री पे सन्देश क्वावे नेपा जुका भारते वंगो अले अन नेपा जुका ल्या वंगो वङ ख पाखे छिस सिका चुना ठटे आन नालन्दा व तक्षशिलाटे नामुरको विश्वविद्यालय पे प्रकाण्ड विद्वान पे नेपा पाखे उत्तरापन्थ सन्देश वंगन छिस वङ खसुया सिका चुना निगुलिन डे पे जनसाधारणतला तीर्थयात्रा डेन सछन वया चुङे दु सेटे ड्यो छे गुम्बा ख सन्देश नामीको ऐतिहासिक सोङ्गु गुम्बा दो गति शेरा द्रेपुङ व गन्डे शेरा गुम्बा लासा सहर खण्डेको भज्जजग टापा थन खनिमरेको डेपुङ टापा रे गन्डेला झनिया टस्क टापना चुन मुख सुवर्ण प्रणाली डेगै डेगल जग जाउ ठुपि सोङली गुम्बै कोस सन्देय चिक्चा ढंगो सोमहे सहर थे चल्टीको बस्ती दया चुन ऐतिहासिक मिखा ना डपेट में सुंगो गोम्पा टोटा सन्डे भर दक्षवे प्ला रागो हाकना मेग छौ गुम्बा डने वख सम्यक गोम्पा लासा टस्क टापाले गन्डे व सम्यक गुम्बा जीवनी मन डेपुङ गुम्बा छ लासवनी गल नपि तुला समीपि थपिने सो धर्म अगार स्नेह व अनन्य भक्ति दया चुन तस्क धर्माटिपि जोगले गुम्बई ज्याख व्याक्क ठन सुचारू रूप न्याना चुङडो फुक्क टेख्या गुम्बई सुरक्षा व विकास निम्ति माक्क व गाक्क आस्तायन भि व्यवस्था दो देवसो अर्थात से सरकार नपा शेरा गुम्बई ठाकटुको जिगो लासा खेपे जुग जि थम सु उठ प्ला घटना ख टिटिमिटी लो मन छन सुखे मस्यो दलाई लामजे सरकार नपा शेरा या मतभेद जिया ठाकटुको जुल टुके भीषण रूप काबले टुपी निखलसी उडटी छौ चिच्चट रंग छे वाफठ्या हटाहा जुल निखेर तोप तुले जुया सोचम डगा राजधानी ठाउँ छेन प्यावे मजल घमासान गोली चले जुया लासा सर छौले टोन्टको कर्फी डुक्थे सुनसान जुया जन गुजौटका आँटा शेर छौ गुम्बा केन्द्रीय सरकार नापा झटका विद्रोह याना ल्वाट तयार जुल शेर गुम्बा छौले जग गुली ल्वाबो मुका टक दुजी ठुक्न दुसासेना केन्द्रीय सरकार नापा छवाटी मुठ बेडियाना टिके जुयाले आत्मसमर्पण याटा ठन बजार है पिस्तौल टुप बन्दुक भाकपा अर्थात सब मेसिन गन इत्यादि लब खुल्लम खुल्ला न्यामीजो ठुकी सरकार पाखे छुए कानुनी प्रतिबन्ध त्याटा उमरो छिटे न्यापि बन यमपिन पोस पकिन नापन ठुज लब मप ठुमीको पराक्रम चुछा बजो समिटे पे अटिकै प्लापे मंगोलियन योद्धा जाति ख छगो भा छगो जाति हो छगो धर्म जुगलिना आइपि ठाउँ ठाउँ शत्रुता हो इख मरुसे छु प्रकार सांप्रदायिक लप ख्याफ ठन उस्त मरु उके हिंसा मेहनत व कुटजक यासा अपना उन्नति व विकास या ठाडो पराक्रम हो वीरता इमत स्नान ट्याकम हो इपि नाप्सो चम जल खला मंगोलियामा चेंकेज खानला एशियाजको युरोपे टक हेका ट्याका हलिया इतिहास टहल कमचेना नाकाका उन्ट्या छौ जमाना ठनिमे पराक्रम जो संचङ गम्पो जो उपाय मछि विशालको चीन राष्ट्र ट्याका ठनिमे म्यामे जो वेन्चिङ नपा ब्याय तासा नेपाल जग वइ न्यनि गस्टिके ज्याचन भई उकि नेपालमी म्यामे जो प्रगति देबिन सन्ध्या तोलानि ज्यावन तुमीको कमजोरी लिपे मेमेको राष्ट्र आफ्नो राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक इत्यादि अनेक क्षेत्रीय उथल पुथल जुग क्रान्तिना उन्नति हो विकासना यङकोठा इमसा सुसम राष्ट्र नपटका स्वपु मोटसे सुमको चुनाचुना ठुकेना इमसा मेपिन्छ याना वंग प्रगतिय सन्दर्भ छु मुसिका चुनिमाल थप्नी डिए मुनो छम्न विदेशी पिटमो छ एवं विदेशी छम्न थप्नी देशे दुटमका भेसिला जोखिम भया सो गुमछम विदेशी हिम्मत ना है ड्वा वसा विदेश तका मसिक फुसा निर्दय पूर्वक उट साना टक छोइगु ज्याचन
थपिस सुया प्रगति याम हो मेपिस उन्नति व विकास या न्याना वंग परिस्थिति व गतिविधि अनिविज्ञ ज्या पिन चुना चुनिमाल मेपिन सभ्य समृद्ध व सम्पन्न ज्या वठा पिन झन्जग सकृष्ण येला जुइका असभ्य व जंगली ढाका चुनिमाला आवन विदेशले दाजे चुन्या मोफ्या थपिनीको निठ दुर्गति व अधोगति ज्यावना चंग इमसम मचाल थटे ज्या वहाँ आखिर थपिनीको अस्तित्व मरेको थपिनी राष्ट्रनाथमा टंका कतिपिने अधीने नागरिक ज्या चुनिमाल नेपाल सम्बर 592 सन्धे नापा डक्ले नापा नेपाई पारिवारिक छफो अनियम जुजो संगचंग गम्पुजे पाले स्वाट नेपाईमा अंश बर्मा जुजो वेकैट ठ अटिक यम ल्यापुनी भिरकुटी देबेट केरोङ पाखे सन्देसे पेनु ब्या छोट नेपाई बिराङ्गरा म्या मेज भिरकुटी देवी जु ठगो कोसो नापा छम बाणामा बुड्डे मूर्ति यंकाटल अटिक हर्षे विषय ख कि ठया बुद्ध मूर्ति माटीमा लिपा ठगो प्रतिभा युक्त पूर्वाव सारा सधे न्यंक बुद्ध धर्म प्रचारना दिगु जुग मखो सारा समिति त ठया धर्म डिचिकना ठका चाल तो चुसो छनिया कोचल बनाचन चुसो छिकपिन त गस्तुन छुम ढाउ दसा कमेन्ट बक्स चुया दिसा जु सुआ